jamoni, siu, siu, mamallay, supay, Kay piñam kachkan, chayay kamunya hatun chahrupa paraymi. sirina chayta, Kuyuchaka llaqtam, wanta suyupi, pichhaka hatun chahrupa parayminta ruraykullanqa. Kay chunka iskayniyo Julio killapi. Ari, kay sábado chunka iskayniyo Julio killapi. Llapanchik illasunchik kuluchaka llaqtaman. Chaypim apakunqa, llapa mikuy marichi. Hinaspa papamanta rurasqa upyanakunapas. Tupunakuspa apachinakuy, hinaspa rantinakuy. Allin llanta, tukuy rikchaq punta papanchikunata. Miski miskita, tukuymantapas allinqa kawsachik papam. Manallapa agrotóxico talisqalla, hinaspa mana wañuchik venenuyo. Kanhataq hatun rimanakuypas, rasulka laupi purina ñanta ruanapaq, parque de la papa nisqanta. Kanja watukamuaqninchikunapas, hinaspa tukuyrikchaq llaqtanchikpa rurayninkunapas taki takirispa. Hakuchi kay sábado chunka iskayniyo Julio killapi, pusaq kimsa chunkan achigyay pachamanta, qallaykunqa pichqa kaq chaqrupa paraymi kuyuchaka llaqtapi. Wow, hipanikuna, apaychik hatun wayqata papata apakamunaykichikpa. Chayqa allim papan mriki rasuyka laupi wiña. Hayachikusunki, Asociación de Productores Alto Andinos, Kamachikuqkuna, Kuyuchaka llaqtayuqkuna, apro de institución payana pakuyninwa. Wawqillaykuna pariykuna rima kuykullaykichik taytanchikpas sutin pirikitun taqalaripiqa chañataqriki kunan tarikulachkanchik pusaq horas pusaq patachayninpi ñariki ari horapas apurallawan pasayullachkan kunan punchaw kachkanchiriki pusaq punchaw Julio killa wawqillaykuna pusaq punchaw Julio killa kay Perú suyunchik pirikao mes de la patria ninkuta rikao pero jonapaqa mapache mes de la patria independencia festejananchipaq kanchu ñuqanchik chiqap independenciata hukunchaw riki ruwananchik kallapa imanchikunatapas administraspanchik ya Jorge Apu Perú suyunchik kanan riki llapa llaqtanchikunapa riki huklaw llaqtakuna chay munayllapaqña chay desarrollo nisqan anchayna ukupi tarikuspanchik susiqariki nisunchik ya ahora desarrollo manaña riki pipas ñawasuqñachu peruano runakunaqa tiyakuchkanku qhuri bancapim nispa manaña pipas ñawasuqñachu más bien qhuri bancanchik riki sirviwananchik pero kunankama mana sirviwachkanchikchu porque chay apisapa runakuna riki liu duiñakuykunku hinaspa munasqanku trabajuchkanku suarikuspa riki wawqillaykuna panchallaykuna chayñataq riki kaypi invitación kay hatun chaqru papa riki hatun chaqru papa araymi wawqillaypami challay kachkanqa riki kay napi riki kay Kuyuchaka llaqtapi riki wawqillay panchallay kay sabadota hamuq punchallata mincha hinallaña kachkan hayqa punchallaña faltachkan llaqtawa punchawchallaña wawqillaykuna tawa punchawchallaña kay hatun chaqru papa araymi nisqanpa riki wawqillaykuna pallaykuna kunanwanqa pichqa wataña apakun entonces pichqa kaq hatun chaqru papa araymi riki apakullanqa wawqillay panchallay kay sábado chunka iskayniyo Julio killapi chaynaqa llapanchik illasunchik waqpin chay chaqru papa punta chay papas nativas chayraymi apakuq riki puro chayllamanta huk lawkunapiqa riki huk clase ferias agropecuarias nisqanta ruwaykunku tukuy rikchaqpi chayman patachanman churaykunku riki chay papas nativas nisqanta mana chaynachu kunanqa kanqa wawqillaykuna desde qallarininmanta punipas puro chaqru papalla riki apakun riki ima chay chaqru papaqa makiq mana yachachkanchikchu chayqa riki kay llapan papachanchikuna riki punta papachanchikuna pero suyupis kan riki más de 4000 variedades nin riki chaynallataq kay Kuyuchakapi iskay pachak variedadaña riki tarpuchkanku wawqillaykuna pallaykuna papachakunata riki kuyrikchaq papachakuna ruyrucharaq suytucharaq
runa aja yak mahtoro inachakuna chipro charaga chay uñulunchu wajachipas rika mana chulallacho sino iskay kimsa richa hasta lunchu wajachipas rika awqillaykunaka pani challaykuna entonces chayriki ñarik apakunqaña kay hamuq sábado chunka iskaniyo julio killapi rika awqillaykuna pallaykuna hinaspapas riki kanqataq chaypi hatun rimanakuypas kachkanqataq riki watukamaqninchikunapas desde Cusco, desde Huancayo y chaynaqa riki a ver señor Huancavelica zona Yacucho clawkunapi kaqkuna preparachakuykuchik nospaykichik chayman illarisunchik llapachallanchik riki wawqillaykuna pallaykuna anchaypi ñuqallapis tarikullachkasqa riki chaypimi ñuqapas kachkani parte organizador wawqillaykuna pallaykuna chayman transmisión traygamusunchik mana transmisionatachu chaypitaq riki llapan chay actividad yanapakuchkasunchik desde qallarininmanta hasta tukupakuyninkama riki wawqillaykuna pallaykuna más bien chiki chay punchaw pampachaykunawan sala punchawtaq manapas temprano chu atiramusunchik kutimuyta tutaykaramusunpis nispa mana ima programa rayta atiramusunchik riki pero si chun temprano kutiramusunchik nispa programata asunchik riki wawqillaykuna panichallaykuna más rimari kay programa llanchikpi chay hatun chaqru papamantarimari hasta riki sapa punchaw rimarichkasunchik imakunas apakunqa chaykunata riki willakuymaña wawqillaykuna pallaykuna willakuymanña apurawchallaman lluqsiykamushkantita riki a través de redes sociales, plataformas digitales y chayñata frecuencia 100.5 Radio Agricultura Sagalambras y chayñata riki 89.7 Radio Agricultura de Pinchos chanaja Pinchos de Aqtapaq y Caiguamanga muy riqpaq parikay programa llachik más bien willanakuychik wawqichallaykuna panchallaykuna llapaykichik willanachakuychik naspaykichik nech kay frecuenciapim kay radiopim rimamun allinta tukuymantanes parik wawqillayk y quichuachapitaq quichuakunapaq quichua rimayninchikpi wawqillaykuna pallaykuna ya chaynaqa riki willakuymanña mama chiripas mas chiri riki chayraqqa ñuqanchiklamanqa chay ola polar nisqan chayqa mullachka o bomba polar ninku shutikunata supinchanku y chayraq chayamuchkan si bien es cierto ña riki unayña hawanchikpi karqa haylimpakunamantaraq incluso kay junio killallamantaraq qallaykurqa iwakan Argentina más de la mitad rikachkan tikasqa wawqillayku todo lastapa chawpinpi tikasqa manas puntakunataq chaynaq kaqchu siempre maymi wichinankunamas a veces wichikacharaq chaynalla kunanqa lius la mitad Argentina tikasqa kukchu igual la mitad de Chile y chayñataq riki chay chiriqa ña yaykuykullanñan Brasil lawman Brasil mantañataq kay yunkanchikunaman Madre de Dios Ucayali Loreto chaykunapas chiripim kachkan wawqillaykuna yunka chiri kachkan pero como waqpiqa sachakuna kanna sacha tumpachata waqaychanraq wawqillaykuna pallaykuna kay chirimanta riki wawqpaninchikunata riki aunque niskankuña ña pachata chay viento San Juan ninku chaymi qunichariykamichkan chayraq niskanku chayraq seriki qunicha pero manas atichkanchu qunirita riki wawqillaykuna pallaykuna porque llumpay kay bomba polar nisqan hinaspa kay bomba polarmanta hasta rimaykusunchik wawqillaykuna pallaykuna nichkanku riki kayqa manam naturalchu kay bomba polarqa nispa entonces kachkan kimsa teorías nisunchik kimsa teoriakunata muyurichkan mayqinkunataq chay punta kaq teoría kayqa hina fenómeno naturaleza chay calentamiento global chaymi waka Antárticamanta lluqsiramun hinaspa kay llew afectawachkanchik chaymi chay primer teoría wawqillaykuna parte natural, parte de la naturaleza, a veces chayna kamun, a veces de vez en cuando es parte de los fenómenos naturales niskanku riki huk teoría hateknin teoría ñataqmi kachkan científica wawqillaykuna pallaykuna imaynataq chay teoría científicaqa
Ari kunan tiempopi yachayisapa atiysapakuna wira huchakuna hullijiman kasqanman hina taytacha tukuspanku maquinakunata rurachkanku tukuy rikchaqpi chay maquinakuna ña existiña incluso Limapi wawqillaykuna panillaykuna kay Limapi Pachacamac nisqanpi chusna kachkan machullay machu antenakuna machullay machu pampapi kay Huamanga sayay pampa kachkan kay Huamanga pampa saya mana llapachan Huamanga llaqta saya sino kay pampa nisunchilla pampa del arco desde artesanos manta hasta parque sucre chay muira chay machullay machu chayna sayay supis mas tarea kuchkan achkallay achka antenakuna Inating antena imapaqtaq servikun chayta ningu manam chay radiofrecuencia manam chay estudianapaqmi manam o sea mana willakunkuchu chiqapta puni imapaq servikusqanta y chayna antenakunas kakuchkan achka hawaqpi kachkansi Canadapi kachkansi kikin Estados Unidospi kansi Ucraniapi aunque Ucraniapi kaq manan funcionañachu pero llaqtakunapipas kachkan wawqillaykuna chaytam sutichanku riki antenas harpa nispanku incluso lamar huchakunapipas kachkansi bukikuna chayllamantas manejanku ima antenaykakunpas mana willakunkuchu riki imapaq chay antena servikusqanta pero ninkuñam Chinapi ñas Chinapipas hayparunkuña riki kay naturaleza nisqan manejayta paykunaq munaspaqa parachinmankos munaspaqa rupachinmankos munaspaqa lastachinmankos ima química con ima tecnología ña chay kakun awqllaykun payaqatayta chay hinaña rikaw entonces chay cienciatas hayparunku chay sikunan chay harp nisqanta kacha aykullanku riki kay hanaylaman chay indaqkay uraylawmanpas riki nisunchik hanaylaman nispaqa kay polo norte uraylawman nispaqa nisunchik kay polo sur chiqap chay continente polo norte polo sur manta imachkanchik porque continente polo norte imancha Ártico, Polo Norte, Ártico, puro lasta, chaypej puro rancacho, machullay macho urqukuna rancachulla rico maynatam aspispaykipas rancachulla tarinki todo tikalla ayaku tikallata igual kay Polo Sur chaypipas wawqillaykuna palaykuna chaynat nichkan chay harmi naspanmi chayta kachaykunku imapaq estudiachkanku chay científicukuna y chaywan runa imaynataq comportakunqa chiripi chay allpatachun abandonaros paripukunqa huklawman migración chukanja posiblemente chirita manchakuspa migranjakupas porque kay Argentina lawak chupata munachkanku riki judíokunaman huykuyta rikuwak allpata riki wawqillaykuna palaykuna porque kay incluso judíokuna riki paykuna qulqisapa kanku kay Perupipas achka empresario incluso canal de televisión radios periódicos dueño de colchones por ejemplo colchón paraíso chay mas riqsisqa chaypis judío runapami wawqillaykuna palaykuna chaykuna qulqisapa kakun chay multimillonariokuna paykuna riki chayta financiachkanmanku nichkanku akrinata manan chay estudio social tam ruachkanku manan chayqa estudio meteorológico tam ruachkanku a ver wak surlawmanta chirita aparamunmankuchus chaynapi chay rupanankunapi kay chirikananpaq y chayñataqa chirinankunapi ñataq rupaykananpaq nispa chaytas nichkanku chay kachkan incluso wawqillaykuna palaykuna wakiqa exagerachkanku hinaspa nichkanku riki chayqa chay guerra guerra sutichanta qunqaykullanchik mana sutinta yuyanchikchu porque chay huk musuq guerrakuna rikaw guerra atmosférica no sé o control atmosférico asume o guerra del clima ya chayna pachachachus minichka sutinchachkaraqku chay guerra del clima chaykunapaqsi practicachkanku nichkankutaq huk rimaypiq Perina chay teoría científica nisqallampita huk teoría paskachkanta y chayman tumpachkanku rikaw anki chay primer teoría wan tupan kay pachas rik hinalla karunchakuchkan hinalla karunchakuchkan nispa nichkanku pero según kay movimiento de rotación nisqan maynaqa chayqa tukunan ñamriki kay justamente 21 de juniopi 21 junio mantaq kutiykunan ñamriki wawqillaykuna pallaykuna natenqa manañam chay karunchakuyninqa kanmañachu pero chayman tumpachkankuraq julio killapipas hinallaraqsi karunchakuchkan nichkan natenqa
sichum chaynampa paykuna nisqanta creación chinatenqa kay nachi kay planeta chiki karunchakuch chinatenqa kay invierno masta duranja chinatenqa verano qa hipamunqa. A veces chayna mana ñay mayqin crinapaq allinñachu hukta rimakuchkan kurikaw hamyaykunki tajuichakunki yachayta munanki imaynanpitaq kay chirikuna yaykumuchkan lo más simple nishun que es bomba polar chayna. Pero imaynanpitaq chay bomba polar rikuririmun chaytaqa bueno huknin meninqa anchayqa parte de la naturaleza waklaumanta wayra lluqsiramun chiri wayracharika chaymi chay aparamun chirita nispa hukñataqa nishunki manan chay rimasqaytina rika eso son guerra del clima chaypaqmi chay harpa nisqan chay antenakunan chayta ruachkan nispa rikaw. Y kachkan huk tercer teoría wawqillaykuna pallaykuna más que nada kay tercer teoría mana ñariki quizás iñinikiman wakiqnikichikpapa tupanqa wakiqnikichikpaqa mana rikaw es más que nada chay iñiman tupachisqa kachkan chay. Como ña nichkanku ña según Bibliapa nisqanmahina según wakiq abuelunchikunapa inkanchikunapa chay famoso Pachakutik chay na profecía pa nisqanmahina uklawkunapis kachkan diferentes profecías, por ejemplo profecías mayas, en fin cantidad profecías sapa llaqtapiqa kuchkan y pero chay wakiqkunaqa riki mana ancha riqsisqa uklawkunapiqa según sonallan por ejemplo Pachakutikmanta ñuqanchik quichuakuna aymarakuna yunqa runakunalla rimanchik wawqillaykuna pallaykuna uklawkunapiqa riqsinkuchu imay chay Pachakutikpa rikaw. Pero mayqinmi más ancha lliwpa rimanan kachkan Biblia rikaw Biblia uchuyaqiqa quichuapi Biblia y chaypi kachkan achka rimaykuna teorías nisqankuna mejor dicho profecías mallayman namañatan chay científica mañatan pasawsqan materialismo. Entonces chaypi kachkan famosos chay profecías nisqankuna cantidad mana chulachallachu rikaw simplemente ñawinchanayki estudianayki chay tarinki profecíakunata rikaw. Y chaypim nichkanriki ña kunanqa kachkanchik últimos tiempos ñaynatin últimos tiempos kaptin miri kay pachapas piñakuchkan y chaynapim kay saschakuykuna kachkan nispa. Pero mana kay pachaqa piñakuchkan munaspachu nichkanku sino kay polo sur nisqanpis kay científikunchikuna aspichkanku kay rankachuta rika sapa punchapa una wataña chay segunda guerra mundial tukusqanmanta chay tukurusqanmantas aspichkanku riki chaypi wakpi naspas tarirunku chay punta abuelukunapa chay nankunata chay o sea antes del diluvio pues no antes del diluvio chaypi tecnología kunata nisunchikaw. Entonces chay tecnologías de antediluvianas chayqa kanman riki mana riki kay tecnología normal kay tecnología humanacho sino tecnología de los ángeles caídos nichkanku rikaw. Chay ángel caído kunapa tecnología mi chaypi kachkan chaytas tarirunku y chay siriki chaymanta chay mana allin wamanikuna wak surlawmanta kay hanaylawman hamuchkan y wak polo norte mantapas igual polo norte chaymantapas igual chay si kay tanto yumpay sasachaku y kay ñuqanchik lawman chiri wak norte lawmañata rika wak desde Estados Unidos más que nada Texas y México, todo lo que es Centroamérica, todo Europa, a Asia, toku chay piñata nisio loco para kakuchkan para riki ya chay nuepa tiempo manacho diluvio carga ya chayna kakuchkan riki wawqillaykuna pallaykuna sichum tajuichakunki chay willakuykunata redes sociales con chaynata tarinki rikaw. Entonces chayman tupachichkanku chaymi chay kimsa teoría kachkan kay sasachakuymanta wawqillaykuna pallaykuna. Entonces mayqinta ña creisuapas bien hampa maykiman yachaynikiman chayta churamuni y kay chaynapi kay chirikuna rik hawanchipi kachkan imana chayllachu niwachkanchitaq kay ayakuchupas ancha chiripi kunan kay willakuymañata ña chay imam chay imaynanpin chay chiri pajarisqanmanta ña chay teoría nisqankunata niykamuykichik ña rikaw. Pero kunan ñataq riki kay rimarisunchik kay hawanchikpi chirimanta wawqillaykuna pallaykuna según Senami wawqillaykuna pallaykuna según Senami chaymi riki chay Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología Senami nisqa
paykuna pullakuynin mahinas kay Ayacucho llaqtapas rankachunan punchawman chayachkan. Ima grados pim según chay tupuna kachkan nachakuna rikao chay termómetro nisqa principalmente termómetro chaywan tupun rikao. Según termómetro pa willakusqan manhina ima grado pis chay tikan, ima grado pim yaku timpun, ima grado pim ñuqanchik pa aychanchik anchayta hawanchik rikao aychanchik kachkan entre 36 y 37 grados chaynami 36 tumpa chiri chiricha 37 allin juni aychacha rikao chaymi que chay temperatura humana chaymanta pasaron que 30 inaspaja fiebriña rika humana naña cuerpo nana 38 39 ya chaypaja 40, 39, 40, chayman pasaron que chayja ya tabardillo ña que runa manta tupachico runa pa chay temperatura en tupachitinchi digao 41, 42 ya runa chayaron ña okonkuna ya no koron ya runa wañu con man ña igual que chayja yumpa y grave ña mana chayna gama runa chayancho y chayman chayaspaja ya chay runa mana ña causan man ña porque ya ukunta llano rongriki chay kikin para rupaña entonces chay tupachichkani kay tarijamuña chanaykichip entonces chay mi chay temperatura rika pero kay clima nisqanpiqa kachkan rika o polo norte polo sur nisqanpiqa riki chay rankachon chay rankachon ima grado pita 0 grados nisqan bawqli 0 grados chaymanta 1 grado 2 grados chaymanta chay yaku kaynin rikao 0 grados yaku tika iriko auxiliaikon upalaikon yaku tikanña 0 grados per y 0 grados manta hipaman yaku tikan rikao chay manta chiri chay frost no frost nisqankuna chaykunaña más chiri haykakama pa rikao a veces chay halluchaykita tupaykachinki imachamanpas nisunchik ya fierro chaman ima chaman laja coroña halluykita laja coron chan porque nisio chiri kasqanrayku rikao entonces hay chupiti rikao chupiti chay temperatura entonces chay temperatura manñas yaykuchkanchik kay Ayacucho kay semanata wawqillaykuna pallaykuna niskarqaku hayna puncho claro sábado paja hasta 0 grado ñam yaykuchkanchik chaymantaqa rimaykachka mana menos 1 grado ñam chaymanta hayna punchawpaqa menos 2 gradoñam pero kunanpaqa niwachkanchik menos 3 gradoñas hasta menos 4 gradoñas kay hina kay Ayacucho llaqtamanta rimachkanchik entonces ya rankachunan wawqillaykuna panchallaykuna y chayñataq kay temperatura máximo punchawñataq chayachkan nishu rupaycha riki 24 grados hasta 30 grados Fahrenheit chaywanmi chay tupusqa kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna kachkan tupukunapa rikao pero más taqa chay Fahrenheit nisqanta ñuqanchik utilizanchik kay sonanchik rikao chay yachaysapakuna chayta utilizanku rikao chay tuputa y chayna kachkan riki entonces kay aviso número 234 aviso meteorológico chaypa nisqanman hina wawqillaykuna pallaykuna chaypa nisqanman hina kay nishu chiriña kay Ayacuchota riki yaykuykamullachka hasta menos 4 grados, ¿no? Entonces pruebas son chic porque al tope imatapas dejaykuptinchik tikachkanchu imaynaya rikao kay Ayacucho piñataq mana ancha tikanmanchu porque carrokuna purichkan motorkuna imachapa rikao y chayñataq wasikuna alto wasikuna chaychakuna mana dejachkanchu pero patankunapiq imaynay kachkanpa rikao porque chay tikananpaqa chiri wayracha riki purichana riki allpa hawachallanti yakuchaman chayachaykuna rikao entonces kay chiricha riki wawqillaykuna pallaykuna incluso wayrachantin siempre kay chiriqa wayrachantin purin rikao nichkan riki kay llaqtakunatapas afectachkanqataqsa kay punchawkunapi pajarin mincha hasta viernes punchawkama nishu chiri chay karamunqa chay sirika afectanqa kay suyukunata Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Caja, Marca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima así que awqillaykuna pallaykuna chiri pisqakuchkan riki Moquegua, Pasco, Puno y Tacna chay suyukunata riki afectachkan kay chiri incluso uyaychkarqani kay Perúmi tikanja yaykumuchkanmi chay bomba polar nisqan kay cordillera los Andes nisqan waka chayman chayamuchkan porque waka
Argentina chayqa pampa miki chaymantaqa kay Brasil qariki yunkañam yunka sachallaña chaynintas kayla Corridos Andes México muchka y kay Pacífico chay wayrakunapas chay anticiclón chay wayrakunapas igual chay si kay alto mawchikunapi tupanakuchkan chay chaynin pariki para chaygamor qarigao. Entonces, chay waqaychakunanchik wawqiykuna pallaykuna y huklawkunapiqa incluso amawtakunapas warmakunata waqaychachkasqañama. Mana llapachampicho pero kajaya kay llaqtapi a ver mayta chay llaqta mamallaymam warmanchikmanta rimachaykusunchik mayta chay warmacha mamallaymam chinkaro. Pero primero chaynaq rimaykusunchikqa kajaya kay piniskan Ayacucho soportará hasta menos 6 grados. Pajarinpaqa 6 grados, kunan puchapaq hasta 4 grados, pajarinpaqa 6 grados, nichka wawqillaykuna pallaykuna. 9 de julio a 9, 10, 11 de julio hasta 6 grados, mama chay seriki warmakunata waqaychananchik, machu paychanchikunatas waqaychananchik, chaynapi ama paykuna piste unquywan unqurunanpaq, chayñata ama chay neumonía nisqan, ojo unquykuna chay tosferina nisqanpis muyupayawachkanchik, ama chaykuna hapirunanpaq wawqillaykuna pallaykuna etapis aviso meteorológico número 235 chaypi niwachkanchik riku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces cuidakunanchik hinallaña yachachkanchik ñamiki wawqillaykuna pallaykuna, entonces kaypi kachkanriki aviso 234 y con qayna punchaw willakuy kunan punchawpaq aviso meteorológico 235 isqarillos kunan punchaw observaramo y chayna willakuykuna lluqsimuchkan riku wawqillaykuna panchallaykuna. Entonces aquí kay ficha antigua 9, 10, 11 según este aviso meteorológico waqaychakunanchik porque hasta menos 6 Ayacucho sintiykunqa chirita nichkan wawqillaykuna. Walker viajaqkunañataq siempre viajaqkuna riki richkanku particularmente utaq empresakuna sayaykun riku rato hasta chay lasta chulluchaykunankama hinaptin riki runakuna lluqsispanku chay lastakunapis riki puytik kacharicunku sama kacharinku tikrapakunku muñecuchakunata ruranku wiraquchapis lastapi ruyaq lastapi lajaraykus pakcharaykuchik mana sapallanchu según chay video kachkan chay video hawasqayman hinaqa suyullaña tukuy pampapi kulchunpinaña mastakuykuspa waqtapachkanku aventura rika aventura chayta ruranku. Por ejemplo kay foto maymantam chayamun kay Cangallo lawmanta Ritipata el distrito de Paras distrito Paras Cangallo altura 5.000 metros cuadrados Ritipatas kunanqa riki Ritipata ruyaq pachachisqan kachkan riku wawqillaykuna pallaykuna sumaq ruyaq challaña. Mana chayllachu mana chayllachu kunan kay natas michkatas malograchkan wawqillaykuna pallaykuna ñariki kay hatun tarpukuy papataqa lliwña qurqarirullanchik huk iskayllapaña chikaspaq kachkan manañapas ñami cosechaqa tukuchkanña wakiqkunallañami kachkan pero kachkan michka riku wawqillaykuna pallaykuna kamas hurquykunku abril killapi kamas michkastin kunanqa utuychakuna kachkan qallmasqachakunas kachkan chaytas wawqillaykuna pallaykuna yanuchkan kay hasañataq incluso kay Chiri hasta wak norte lawkama chayachkan wawqillaykuna pallaykuna to hasta Cajamarca kama hasta Mascamara porque incluso nichkanku kay Chiriqa kay bomba polar ninku chay Chiriqa yaykuchkansi hasta Colombia Ecuador chaykamapas wawqillaykuna pallaykuna chaykamapas chayarunsi a pesar paykunaqa es trópico paykunapa climanqa diferente ellos son trópico ñuqallanchikpapim Chiri Europa chaynaqa paykunaqa riki como kanku chawpichapi kasqanku paykunaqa trópico tukuy timpu manani paykunaqa ancha chirita riqsinkuchu ni mana ancha chirita riqsinkuchu qunichalla paykuna qunichalla tukuy timpu paykuna halallapas yachakunmanku watantin porque es trópico. Pero chayman chayachkan esa chiri nichkanku wawqillaykuna pallaykuna yaykurunsi waklawkamapas nichkanku kaqaya kay caserío de Choctapata Alto chayman chay lasta chayaron aspas liw chakrantinta rik chay
michka papata llanuron wawqillaykuna michallaykuna incluso qhawaykunapas kachkanqa tuysaq videota riki copiaykamillarqani kaywanpas kachkan video chaytaq videonta copiamusqanichu pero ichaqa kaypam kachkan video a ver chay videonta qhawaykullasunchik chaykullasaq riki ahí está llanusqa total llanusqa total cosechakuna llanusqa kay qariki chay michka wawqillaykuna qhawaykunqa michka Lo que podemos encontrar a través de RTV Canal 2 y Radio Andina, nos hemos trasladado hasta el caserío de Choctapata Alto. En esta zona, donde nuestras cámaras pueden notar el enorme perjuicio que ha hecho las heladas que han caído en las últimas horas. Ahí lo ven, observan ustedes estas plantas de papa que recientemente han estado en aporque, pero lamentablemente en cuestión de días ha desaparecido sin que todavía encontremos fruto alguno. Vamos ahí con la veña de su propietario, no encontramos fruto alguno todavía, solo seco las hojas, así como lo pueden ustedes notar. Y todo Chay wawqilla kamas hallmaykusqallatam hapirunisqanmiki porque michka papa kayqa kamas hallmaykusqalla chinkaron wawqillakuna pallaykuna manaraq ni ruruyuq kayqa recuperakunqachu imaynaya chay inversión imaynaya total de arranque nosotros hemos mostrado total kaylawaqa paqwaytan chinkarusqaña mas waklawaman risun hinatin waklawpiqa kachkanwaqaya chaki wawqillaykuna pallaykuna yapa papa chakuna papa waq unos días ya de hecho el trabajo de aporque, pero ven justamente cómo ha quedado estas plantas. Prácticamente toda la extensión, toda esta chacra, que por ahora no podemos calcularlo. El propietario nos ha dicho que hay varios sacos de sembrado aquí. Hay mucha inversión que lamentablemente no podrá recuperarlo, producto del daño de la sabia naturaleza. Sí, pues wawqillaykuna pallaykuna kay naturaleza nisqanri que anchata kay sachakuyman churachkan chaka ruruchiq wawq parinchikunata kunanqa michkata rikawa michkataña porque kayqa mana hatun tarpuy papañachu porque kay kunan qhawasqanchikqa ñari que sisapiñachusmi kachkasqa kamasqachiki tarpuykurqaku hurquykuspa kayqa punta papa rikawa sichu marzo killapi hurquraku marzo abril mayo junio ña julio pues 15 killayuq ña rikuwawqillaykuna pallaykuna kay uhup uralawpiñataq chayraqa hallmaykusqalla rikaykuna chinkaron wawqichallay pani challay y chayna kachkan kay chiri rikaw chiri mana chayllachu kay ayakuchupis ña qanchis waranja uywakunaña wañurun lliw ayakuchupi wawqillaykuna pallaykuna lliw ayakuchupi nisunchikya kay llaqtanchiklawkunapi kay Cangallo aka Puquio Corago chay llapanña wawqillaykuna pallaykuna kay qanchis waranja mistirima nisunchik son 7000 animales ima uywachakunataq vacakuna ovejachakuna chayñata alpacakuna llamachakuna y wallpachakunapas wawqillaykuna pallaykuna kay nisio chiriwan wañurun chaynata willachimuwanchik Dirección Regional de Agricultura wawqillaykuna pallaykuna. Entonces Dirección Regional de Agricultura paykuna tupuchkanku riki siempre paykuna willakuchkanku emergencia auxilio gobierno uywachaymi wañurun siempre willakuchayachkan entonces chaqay qanchis waranqañas llapachallan uywakuna riki wañukun wawqillaykuna pallaykuna nichkanchik yapamanta qallaykuspa vacakuna ovejachakuna alpacachakuna llamakuna chayñataq riki wallpachakunapas wawqichallay panchallay pero niskarqanchikta riki amawtanchikuna wakiq institución educativas nisqankunapiqa chay yachay wasikunapiqa allin yachayniyuq hinaspa riki mana wakiq amawtanchikuna hinachu riki manam salonpi imaynapas aguantasun nispa riki mana chaynachu riki kay llaqtapi wawqillaykuna pallaykuna maymi kay Institución Educativa número 38321 de Señor Divina Misericordia de Chachaspata
Kay Jariki Kachkan, Kay Huanta, Pericao, Pocacolpa, provincia Huanta, región Ayacucho. Chay Pishuaujilegona, Panchalegona, o sea, Chay institución educativa Taricon a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Chay Perique, padre familia, para la Cuspanco. Ariki hasta frasada junata warma conata mandas jaco chay frasada maitucuspanco chay chiripe aguantanangopa pero ni frasada maitus japas manañas aguantas jacuñacho chay tanto chirita inaspas jawachaman ñalluxikaramun kuauchichalegona payachalegona inaspas jawachapiña clasita ruanco rupay chapiña rika ojo ni chapiña y chayna yawa que jamauta kunapa rika imaynatapas posible ruachonco inaspanco rika warmakunata atinikuchonco kaypi qaykuchkanchu warmakuna jawachapiña rika la cinturachkan. Sexto grado de la institución educativa número 38321. A ver, ya cotichaykisunchik. Hoy martes 8 de julio del presente año, con los niños y niñas del quinto y sexto grado de la institución educativa número 38321 del centro poblado de Chachaspata, Pocacolpa. Ante este frío penetrante e insoportable dentro de las aulas, no queda más remedio que salir a trabajar a nuestro patio para poder así aplacar de alguna manera el insoportable frío que arrecia dentro de las aulas. Esta es una de las crudas y tristes realidades que vivimos el día a día en una institución rural. Arriba ojilegona pelegona kaypi claro y clarita jawa y cullanchik warma conatas reke jorjo ramonco patio maña pukllananco pampa maña chanchinariki llaqtanchikunapiqa pukllana pampakunapas jorallamiki liwallamiki manamiki sumaq pistachaman turasqachu chayman riki jurachaman lluqsiyaykamunku chay carpitachanku aparikuykus sillachakunata aparikaykus chay tiachaykus chaypiña clasita chaskichkanku y seguramente kaypi kay rimaq ina amawta rikaw amawta chay salón yachachiq amawta rikaw porque si sutilla y compa que manam kaytaqa riki grabaykun nacho ojo kaqnin periodistacho sino kikin amawtam sutilla grabaykullasqa rikaw naspa chay chikamun kay willa chikuyta wawqilakun yumpay chiri kasqan raykum riki hawachamaña lluqsiykamuniko hawachapiña ñuqayku yachachinakuchkaniko nispa. Entonces alguien kaypiqa riki wawqillaykuna pallaykuna porque warmakunata waqaychananchik el inicio chiri hamuchkan riki kunan punchaw kayta ruwaykunku friskuchalla kay willakuyqa mana riki guardasqa videocho riki sino friskuchallata riki kunan punchaw temprano riki kayta ruwaykullarqa qayna punchaw riki mana aguantasqakuchu frasadayuqkunañas warmakunaqa maytukuspanku kaytaqa kachkanku pero igual chiri riki chiri imaynay kachkan llaqtanchikunapi pasa natachik wakiq amawtakunaqa ina salonpi dictachkanku chay clasinkuta riki lluqsichamuychik ya riki aunque sea imaynata ruwaspapas qunichaman riki qunichaman chaynan kachkanku wawqillaykuna pallaykuna kay sasachakuykuna kay chiri kasqanrayku bueno chirillaman yumpayta rimarusqanchu wawqillaykuna pallaykuna kakuchkanraq achka willakuykunaqa chaynataq kay Huamangapi riki kay Girón San Mateo prolongación San Martín nisunchik kay riki kay Vía Los Libertadores hamunapiña chaypi riki wawqillaykuna pallaykuna wasi ruparullasqa chayman seriki kay serenaskukuna pasaspanku yanapakullasqaku wawqillaykuna pallaykuna ninku riki yanuchakusqa riki yantachawan hina tiniki chay yantawan yanukusqanpi riki mana chiki chay tullpa patanpi imapas kaqkunata mana riki cuenta tukuykurqachu hinati chaymanta pegaron hinaspan wasita rupasqa riki wawqillayku yantawan yanuchakusqanpa allinta yantawan yanuchakuyus porque yanta qunichakunmi riki qunichakunmi wawqillaykuna pallaykuna entonces chaynapi chay yantawan yanukuqtapas kunan prohibinqakuñachu kan insiñukuna kaptinqa manamiki chay prohibinakunachu chaytaqa sino simplemente por descuido chika chay yanuchakuq riki mana cuenta tukuykurachu cercanpi tullpa cercanpi karqa imakunapas chaytachik haypa ima rullarqa riki wawqillaykunapa anichallaykuna
Chayñata riki chaynallataq kay Puno Laupe, comunidades de Huanchicani del distrito Jasa, y chay pericuaujilegona palegona chay invasores de Limbani, chaywan se seco misquieron guaujilegona secona con correque chay jarjona cospanco chaypis iskairiki kiris hatari kullanko balawan chaynta perdigones chaykunapas toqyanse paykunariki kay Punolaw kay yunkapiña riki yunka warinapiña selva alta ninchirega chaypiña chay alpata quitanakunku awqillaykuna panchallaykuna. Según autoridades chay invasorkunas kanku riki kay Limbani kaqkuna paykuna yaykuramunku rikaw. Kay comunidad de Huachicani paykunapata quitaspa inatin chay Huachicani runakunata rispanku riki imaynama allpanchikta quitawasunchik nispa riki qhariaq risqaku riki awqillaykuna pallaykuna ari chay pasakurun riki qayna punchaw chaysi kunanqa chaypi riki chay ñankunapi hasta tranquerakunatapas churarqarinkuña pero mana chaytapas respetankuchu hasta balakunawan riki qharianakunku awqichalyaykuna panchallaykuna chay kirisqakunata antes kirisqalla riki mana wañukuyuq kanraqchu chay kirisqakunata riki hospitalman riki apanakamunku riki atendichinakunankupaq riki awqillaykuna panichalyaykuna. Chayñata riki chaynallataq kay aeropuerto Jorge Chávez nallam rabiachikuchkan kay aeropuerto Jorge Chávez wawqichallay panichallay. Kay aeropuerto Jorge Chávez man hamuptinchik riki qaqlla riki yaku ukupitari korollan ari kayqa desde ari kachikusqanmantachusmi yakuq tuqyachkan techonmanta riki techonpi chay seguramente chay incendio nisqanpaq chay instalaciones anti-incendios chaypaq instalasqanku riki pakirqarin mana chiki chay bomba presión nisqanta riki mallerqakuchu riki chaytamik mallichaykunmanku karqa sumaq prueba chaykunmanku karqa hinaspa riki chay kacharinmanku karqa riki wawqillaykuna panchallaykuna pero como mana chayta ruwarqakuchu hinaptin riki kunanñataq monarispa riki atipakuchkan wawqichallay panichallay chay yaku riki hinaspa kunanpas chaqay paqchakaykallamusqa kaypi qhawarisunchik a ver kurichaykachisunchik. Estación de agua el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Paqchakamunchik altuman. Ahí está, aeropuerto Jorge Chávez, pasajero con Absjawakuch, y matan Ruanga, aeropuerto internacional moderno. Estación de agua el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Rorajuna, Roranco, pues aeropuerto China, filtración de agua en nuevo aeropuerto Jorge Chávez. China kachkani que wawqichalay panichalay kay Lima suyupipas mana chayllachu hasta wanja macho kay punta aeropuerto wichqarurqaku kunanqa chay punta aeropuerto kichanqaku kay musuq aeropuerto rikuaq problema yoq kachkan rikaw tinchaypi siempre pinqaypi quedachkanku entonces ama chay llumpay pinqaypi quedanankupaq ariki kay punta aeropuerto tawansi kichanqaku chaysi chaykunan evaluación nisqanman yaykuyku mana chayllachu sino kay punta aeropuerto chay muyuriqpi kachkan tukuyriqchaq negociokuna chaykunapas llakisqañas kachkasqa manaña chayman riki turistakuna manaña pipas riki yaykunñachu hinaptin paykunapas kusisqañas kachkanku awqillaykuna pallaykuna kay avenida Fosimi chay aeropuerto punkunta pasan macho avenida riki chay desde rimaq mayumanta qallaykuspa mana chaymantachu qallarin mas kaylamantara qallayta qallarin pero chaynintan pasachkan rikaw chay cercanpi aeropuerto cercanpi riki tukuyriqchaq negocio kakurqa riki chayta riki aeropuerto wichqaruptinku manaña ancha correrqañachu porque chayllantaña riki runakuna purispan siempre rantipachakuq riki aunque sea pasada chayapa rikaw
kunan huaclawan chay ciudad aeropuerto chay piñam hotel ta restaurante ta tienda ta liu kichaparon kurikao y kunan yata yako paqchakuchkan kote raykatanchik kunanwan chay yako paqcharum chuawqillaykun palakun manarapsh arichkaptinku paqcharurqa chaymanta ariykusqanku tardepas paqcharurqa chaymanta minchantinmanpas paqcharurqa y kunanpas paqcharun yapatawan yakuqa entonces chayna riki sasachakuykuna kachkan kay musuq aeropuerto pi chaysi riki kay punta aeropuerto tawan ya kichasunchik nispa Ministerio de Transportes y Comunicaciones riki tiana con wawqillaykuna pajarinpa riki seguramente ya chayta humachkasunchik kichaykunkuchu imaynaya ñuqa nirqani yanqamiki wichqarunku rikao kay punta aeropuerto pimiki kanman karqa kayna rikao vuelos nacionales nisqan rikao y musuq aeropuerto ñata puro vuelos internacionales mana chayllacho simplemente no era necesario allin wichqarunku quizá kay terminal kay punta aeropuerto pata waklamanmiki chay avionkunata kaylaw porque chay musuq aeropuerto kachkan kaylaw waklawmiki avión pasajero pa sijanayoq rikao entonces chayllatamik wawqillaykuna pallaykuna tupaykachinmanku karqa rikao hinaptin iskaynin funcionanman karqa rikao porque nirqaku hasta kimsa pawanayuqkunam kanqa huknin emergenciapaq kanqa nispakunam rimakacharqakuqa pero imatayrik huknin ministro tanto ministrokunaña pasaron riki mama Boluartewan y chayna periki hukña kachkan riki kamachinakuykunapas rikao a ver si bien cierto que aeropuerto kan riki propia administración pero bueno imagínate chaykunata rurankupas rikao chay siniskanku kay punta aeropuerto ta kay musuq aeropuerto tas tupanachinqaku kayna huku maquinawan nichkanku chay evaluación man si yaykuchkan chay maquinawan tupanachiptinku chayna phunqayta kayla punta aeropuertonta yaykunqaku hinaspaqa waklawaman chay maquina apanqa waytapas waklawmanta mana waklaw pantaros waklawaman si yaykurunqaku hinaspaqa kaylawman apachimunqa chaytas ruranqaku nichkanku riku wawqillaykuna pallaykuna chay claro huk gastoraq pero por mi parte allinmi chay iskaynin funcionanman normal imasachakuyta kanman más bien riki mientras wak musuq aeropuerto funcionanankama chay antiguo aeropuerto tarik allichapaykunmanku riki chay achkichankunapas pantachkarqaña instalacionkunas pantachkarqaña pero kay runakunapa kanan chaykunaqa hawkam kakurqa chaymantaqa manam ima qijapas karqachu kay kunanqa kay musuq aeropuerto piqa manam avión tiyananpiq ima problemapas kaytaqa kanchu pero chay pasajero kunapa kananpi chay boleto rantikunankuna chay altonpi yaku tuqyarqarin y chayna siempre problemakuna kachkan mana yaku tuqyayllachu sino maquinakunapas funcionanchu chaynallataq chay pasajerokunapas liwsi kichkinakurun entonces chaynapi riki kay huknin aeropuerto kichawaptinkuqa chay kichkinakuruptinkuqa chay hukninmanña pasachinakamunqaku y chaynapi manaña llumpay demoración niyuq kananpaq nispakuna nichkanku bueno imataña ruwanqakupas contar que den solución kay aeropuerto sumaqta funcionaran chaynintamiki llapa runa riki chayamuchka incluso nichkanku avión si kichakunqa desde directo aeropuerto Jorge Chávez China. Entonces avión ahorita munanka hasta directo Chinaman pasachakun kiriki kay aeropuerto manta cheñata riki kay Españaman rek avión Liberia ninkuchu chaypas más vuelos kunatas kichachkan wawqillaykuna pallayku entonces más tariki kay vuelos kuna tiyamunqa avión inatenqa kay iskaynin suficiente kanqa riki achka avión ta chaskinanpaq rikao. Bueno, son cosas que pasan pues wawqillaykuna pallaykuna pero falta pues iman ya falta campas chaypi kamachikuqchu pantachkan ministruchu pantachkan chay obradoraqkunachu mana yachan o sea imaya chay sachakuykuna kachkanpa rikao chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna kay wañuchiknakuymanta rimarispa yachasqanchik hina riki ruwaykamurqaku kay famoso ley APSI nisqanta rikao chay ley APSIwan riki amaña chay víctimas de violencia política chaypi chinkachikuq wañuchikuqkuna amaña abogaduyuq kanankupaq rikao
porque abogado taber choramos que diferentes instituciones de derechos humanos nishan como APRODE, como IDL, Paz y Esperanza, en fin, achka comisecha, achka institución con acá que para con Yanapa con ricao, chay defensa gratuita nishan. Claro, para con la paz, que Jolchata chay van proyecto tarvachay para conseguimos un clavo con amanta, ricao. Entonces chay van que Yanapa con defensa gratuita, pero sapaya que imaginatam iskaichun kawata defender a abogado man siempre que aunque sea manaña pagas para que pas chaquinta pagana que meke. Porque maname que quien para bolsa comanta pasa gente gastas pa chorinja a veces chay. Por ejemplo, fiscalía mangre, que guamanga pero ni son chiacha son chiquino a pata lao pero artesanos terminal chay con piacha son chic fiscalía cacuchuac ña un poco peragmeke, no tengo pasaje, taxi. Y chay abogado paga pon que chay fiscalía mangre nampa, o que corteña tascachcan que parque y chay no mi que sasa puri mi cachcan o que llega una palegona. Entonces, siempre necesita defensa, pues abogado, claro, Julio tenga normal, rico, pero mana Julio tenga, entonces, achka pimcha institución con Yanapa, con Yanapa, con defensa legal gratuita, en la caja, rico, con la palegona. Pero chay también que ley absinis jawan prohibir a chimor jamana chay lacho sino que institución con amaña gobierno pa contrampe y matap saigada pas arimanango publicanango pa chay con apare que chay ley absinis jan toroaramonko y chay tarrico auxiliar con apaleicona ña chay ara chincuña kai corte interamericano derechos humanos nisjanman ña yoxi karamuña kai resolución auxiliar con apaleicona chay pis ni muchkani que kai corte. Señores del Estado, ama chay institución kunata, APRODE, comiset, etcétera, 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 ama paikunata y matapas jaikata borracho. Paikunaja, llaktaronatam defenden. Nispa, mientras llaktaronata prohíbewanchi kaina defensor ninchi kananta, mientras estadoñata ñujanchik pa julhinchikwan estado julhiwan pagachkan abogado kunaman waranganten julhita wawqillaykuna pani challaykuna chaynatariki kusiypaq víctimas de violencia política chay wañuchikuqkuna chaynatariki tayta Castillo Jorjoluptingu chay protestakunapi wañuchikuqkuna riki watukurunku kay mama Delia Espinosaman actual fiscal mama Delia Espinosa paytami jarjoyta munarqaku inatariki kunanqa chay peleonkuta aprovechaykuchkanku llapa familiakuna hinaspa riki watukurunku hinaspa ruegakaramunku mama Delia Espinosa hantapas chaynasuchkanki yanapa chay kuaykuya ñuqaykutapas nispa hinaptinsi kay mama Delia Espinosa allinmi nispa nikurun wawqillaykuna pallaykuna aspari que fiscalía ña denunciaykun ña ya patawan a los altos mandos militares llaqay wawqichalay pani chalay chay denunciakuna kachkan ñariki kay fiscalía paruaykus kay mama Delia Espinosa como kunan riki allinta pelearon riki inallaraq peleo kachka mana tukuchkanraqchu chay peleo kuna riki wawqillaykuna pallaykuna entonces tukuy chaykunata riki víctimas pas aprovechaykunku kiki mama Delia Espinosa man watukuykuspa mayño tunqarwaykuchu nispi como Delia Espinosa riki yachasqanchina riki yajallan payta wishchurunku riki chay Patricia Benavides fuerza kuti con la Junta Nacional Justicia pa kamachikuyninwan entonces kunariki chaykunawan hasta mama Espinosa pas caprichakuykuspa riki chay denunciakunata ruaykullachkanña kay protestas de 22 y 23 watapi kaqkunapata chay tayta Castillo Jorjoluptingu chay protestakunapi wañuykarqa chaykunata wawqillaykunapa allinmi ñuqamantaqa riki victimakunapas aprovechaykuchkanku jikutaykuchkanku mama fiscalta y chaynapi fiscalpa riki fiscal parike rurayman churakullan qariki si bien es cierto ña documentokuna listo challaña kachi incluso preparasqaña karqa achka denunciakuna presentasqaña karqa pero mana fiscalía chaykunata riki rurayman churakullachkarqachu mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chayñata riki kay CGTP CGTP chaymi que Central General de Trabajadores del Perú, paikuna, ni kamuchkani que mama Boluarte, sueldo y quita baja chico, ima jaika, uyayki wanta, chay sueldo y quita ya paika chikon, que chay wanka insultawachkanki con
y chaliumancho sueldo te apachivachkan nispa suawjilakuna palakuna paykunapas riki ña exigikuchkankuña ña memorial ta presentaykullankuña todo diferentes instituciones suawjilakuna palakuna reaccionamuchkanku kay mama Boluartepa sueldowan yachanchik riki suawjilakuna palakuna kay mama Boluarte sueldonta yapakuyku rikao de 16.000 a hasta 35.000 soles rika suawjilakuna palakuna. Y demasiado, pues demasiado. Con 20.000 llaman, chayna poco a poco ya pachicón mancarga, alincan mancarga, diga. Y chay que chay sueldo ta ya pachicuchkan mama Boluarteja, jubilación limpe piensas para rica, okay, presidencia manta lyoxicoro en aspaja jubila kuchka hina ni pasa con gari que chay 35.000 ta gana coste ni ko con palegona. Entonces, chaytaña tagri que llaqta mana aceptachkanchichu imaginampi porque ni llaqta paja ni llamkachkanpaschu chigapta poneja mana rikao. Chayña tari que kay fuerza popular o con palaykona riki kaqlla piñas qaqulachkanku porque jefantami que chay mama Keiko Fujimori tamri que kaqlla akusaykullachkanku con palaykona hinaspa mañachkan riki kay tayta Domingo Pérez ochko wasipi una iwata teachon yapatawan nispa con palaykona y chay tarik abogadunkunapas nichkan riki chaytapas pascaro son mi chaytapas jepancharo son mi nispa pero más prueba con as kachkan nichkanko más prueba con atas kaitaita Domingo Pérez más testigo con ata choraikon y con anjare que as testigo con apas como kai tukuy tarikuchkanchik chaypi rabias raps kachkanko inas pari que más tapas de cara kuchkanko chikao porque nichkanko más testigo con as kachkan más prueba con as kachkan chaywan si ya patawan kai Domingo Pérez denuncia con kai mama Keikota por caso de cócteles nincho chay rico con palegona chay juljita rik empresa con amanta banco con amanta rik chasquiko ikos warangan juljita nas manaña chayta atisqakuchu imayna rikurichiti nas parika qamay wirajo chay subtikipi depositaykamo aynis juljita ikos depositaka chikamusqaku rico con pani challaykuna chayñata riki chayna llataja kay cáncer mamallay mama kay cáncer unjuy siriko awjilaykuna pallaykuna hampiuq ñarikuriron pero pita chay hampita ruraron peruano masinchikuna hampita ruraron allin peruano masinchikuna parika allin hampi rurajon kachkasqa rikao mashua negra camu chaymanta riki chay waki jurachakunata chapuruspa riki upianata rurarullanku y chay upianaqa kaypi kachkan botellachapi imanan gaseosata upianki en vez de gaseosata upianaykitas kayllataña upiachaykunki kay productukuna kachkan ña riki lluqsiykamunña incluso certificadumps patente ninku chaynimps ña Universidad Científica del Sur, chay kachkan Universidad chaypi amautakuna riki chay hispikachillanku chay bebida más bien chay amuchunña ima sutiota chay maypita garanti kunati uranti chay en vez de gaseosa upianata riki chay upiachaykusunchik naspariki de paso hampichakuykusunchik de cáncer de la próstata cáncer o cáncer kunatapas riki wawqillaykuna panchallaykuna. Entonces ahí está nuestro docente Oscar Reatigui Arevalo de la Universidad Científica del Sur. Paikuna chay yana masuamanta chay kamumanta riki kay punupi chay upianataja rurarullanku awqillayku incluso ya patentasqaña kachkan entonces listito ya producirkamuy chiquinas paykichi ñarantikamuychik ñariki chayllatapas upiachkasun ñarikao chay gasusakuna huko chichakuna huko refrescokuna ima sutikunanchik mercado pero tanto tienda tres peja gentapas nirantit atinkiñach upianat mejor limuncha taranchaykuspaña limun yakuchataña upiachananchik chayna riki wawqichallaypa nichallaypa sakullachkan chayñata riki chayna llataq kay chankaymantaqa pajarinña rimasunchik pajarinpaq ña churakuykusunchik achkallay achka rimaykunan kunanja kakullachkan pero orataq ganawachkanchik wawqillaykuna pani challaykuna a ver kay puntariqtaqa a ver mayqintaq chay kachkan kaychusmi a ver si chaykullawachik kayman minería manta rimananchik karqa riki wawqillaykuna chaymantaraq rimachaykusunchik ña unayña kay parota ruachkanku incluso Limapipas ruwasqaku kay Panamericana Sur nisqanpi kay
achka hawakunapi kay okoña ninku chaykunapi riki wawqiykuna palaykuna paro kachkan unayña paro kachkan ya Yatin chay piriki pikunam chay paro torachkanku chay mineros artesanales paykuna ruachkanku manam paykuna munankuchu mineros informales nispa sutichanata porque paykuna mañakuchkanku ñuqaykuq kaniku mineros artesanales formalizawayku o sea tituluykut huwayku resolución ta huwayku imaynan chay mineros grandes empresas mineras Yanacocha Centromin ima sutiukuna chay empresas mineras kuna chaykuna hina llamkanaykupaq pero ñuqaykuq kaniku mineros artesanales aschallampi taksachallampi chaynata ñuqaykumanpas huwayku riqsichiwayku nispas chayta mañakuchkanku hinaspa paykuna niskanku manachum aceptawankiku chay formalizacionta hinaptinqa más mikakunqa chay movilización nispa riku wawqillaykuna más movilización seriki hamukuchkan más paro hamukuchkan incluso Limaman seriki rinqaku puriq wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chaykunata riki qhawarichkasunchik pajarin puncha wawqi challay pani challay pajarin puncha chay mineriakunamanta rimachkasu Limamantam riki unayta rimarullanchik rikaw chaynapim riki mana tuku chaykuyta atichkanchikchu kay mineriakunamanta chaynaqa tukupayninman chaykullanchik wawqillaykuna pallaykuna kay programa llanchikta ripuchakusun pasachakusun ñaya chiri chiripi mejor waqtapakusun puñukusunchik ñam FM-nchik pasajir parewanchik ña aviakuronña ripukullani